Ko je to krepus? Ne mogu otvorit vrata. Ja sam mrtav, jebem ti sunce. Znao sam da ću ući unutra da će me odmah pojest. Znao sam kad Mate neće ići prvi. Gdje je tijelo? Tu vam je na zidu gore. Šta? Nemojte uopće tu na ulazu je. Sad da imam fotoaparat mi mogu uslikat. Vuki, nemoj. Mata odvijek knjigu, ali napisao. Kako da odem po onu knjigu u blogu odmah, si mi ušao. Ja jer je bio na low sceni, ima je 30%, bok te. Pa to nije lov, to nije lov, sad bi to šamario. To je lol. Gdje je, Miruške? Ti na 90% vidiš da je low kad nekog pogodiš C. Tu je još uvijek na zidu, čeka. Pa evo, vidiš da tu čeka, će ja se makne, ajde. Šta radite vi s tim vratima? Ne znam. Mislim tvoje tijelo je zapelo. Od muke moram pojest KitKat. KitKat. Eti KitKat. KitKat. Kit na kat. KitKat, da. Yo, give me this Kit Kat. Gdje, tu još krava. Da, evo još uvijek na zidu, baš gledam. Gdje na zidu? Odmah, čim uđeš u ovaj prolaz. Nađe ova tu kupaonca, tu. Da, evo. Vuliću, šta radiš ti? Ja slučajno ušao. A si mrtav? Ali to nisu. A si mrtav? Tu ugla. Da. Ghostwriting nije. Pa gdje jesi ti? Dečke, ja sam sam ostao. A? Gle, Vulić, odvam, prati mene. I gle sad tu na zidu gore. Gle tu, iza, tu, naprijed, gle. Gdje? Jel vidiš tu na zidu? Ne. Iza tebe sad tu. Ja je vidim. Ne. Ne vidim. Evo, gle, aj budem ti šera zaslan. Ajde. Sad ću ti šera zaslan pa švid. Šta ćemo mi sad? Jel je vidiš? Sam malo. Česti. Da, a tebi se bagalo. Kužiš. Tebi se bagalo. Ja ne znam gdje je sad ona. Pa ne vidiš, zbagala ti se. To ugledam. What the fuck, što čuje? Frajer je u kombiju i čuje nešto. Čujem bipanje, bog te, ako se vas dvojica mrtvi, zašto čuje bipanje? Miralivo. Ne izaš iz diska. Ja ne gledam šta. Pusti. Da. Zašto čuje bipanje, ozbiljno vam? Ma ti tvoje bipanje. Čuje se bip, bog te. Gorio. Svaki ovaj kurac. Gdje je pizde, matine? Znači nije gledaj, nije gorio 100%, nije obake. Možda džin, nije, ja mislim da je mailing, ali nije, ti si rekao da nije ghostwriting. Da. Dam se klad da je ghost projektor, ali mi nismo vidjeli. Još čuo, Vuliću? Ja mislim da je projektor, ali mi nju nismo vidjeli. I baca stvari po polju. To vam nič ne reći, to baca stvari po polju. A šta je
Obake. Možda Nije. je gorio. Gorio, da, to sam ja mislio reći da je gorio. When a Gorio passes through a dots projector using da, ali mi smo njega vidli non stop. Piše da to je jedini način da ga možeš vidjeti kroz dots. Da, ali ja mislim da je to, ali mi ga nismo uspjeli vidjeti. U Pa, tome ali problem. vidjeli smo ga bez toga, da smo usliko ga lika. Pa onda nije doc. Pa da, Jer ti doc si ga onda- uslikao. Da, jer nije doc. To ti Na govorim. docu je drugčije duh, uglavnom drugčije duh, drugčija vrsta duha je Gdje sam odmah sigurno onak, spoznao? čim se Aha. ovako prikaže, doc nije sigurno. Zato i je mogućnost da je gori, samo što nije spirit box, ni ghost writing, Da, to mi je problem. da, razumiješ. Niko nije tu priča s njim. To nije odgovarao. Ja sam Nije uopće odgovarao, da. freezing temperature, ne znam. Ghost orb, ja sam gledao, nije. Bilo čekao se postao kameru. Lara, sam bio glup. Ata, pogledaj na kameru. O ne, kamera je u kurcu. Gle, piše, ja mislim da ovo je mailing. A možemo, ajmo se mali. Zato što kaže pravi puno buke, ovo je non stop vrištalo boke. Mailing, a? Ja mislim da je mailing. Ne znam baš da su ovi. Obake, Gorio nije 100% dots. Gdje je pizima trno? Obake, piše da je shapeshifter.